is gevoed by die skram. Is dit daar so? Kom het nou weer Isaacs. Na die lyn toe. Die gevaarman is waar. Is Jalen Karoo. Net gepraat daarvan voor die skram. Dat het lyk asof hulle op Namibia wees ingeskakel en wees hartlik gegroet hier vanuit die Wellington by die Huguenot Hoërskool vir die Six Gun Girls Summer Sport Festival. Eerste van sy soort. Ons hoop om julle hier volgende jaar te hê. Goeie I've loved and I've lost. I've asked about you and they told me things, but my mind didn't change and I still feel the same. What's a life with no fun? Please don't